शास्त्रीय आणि परिणामकारक अरिष्ट व्यवस्थापन धोरण आणि यंत्रणा आसूंक जाय अशें राज्यपाल भारतवीर वांचून मागला। फायर सेफ्टी सप्तकाच्या कार्यावळीत उलयतना राज्यपालांनी गरज उक्तायली। पणजे सांतिनेज फायर सर्विसेसाचे हेडक्वॉर्टर्सांत ही खासा कार्यावळ जाली। 14 ते 20 एप्रिल मजगती गोंयभर फायर सेफ्टी सप्तक मनयतले। सोमारा मुखेल कार्यावळ पणजे सांतिनेज जाली। ह्या वेळार उजो पालोवपी माकनाच्या वापरा विशीं माहिती दिवपी प्रात्यक्षिकां दाखयलीं। फायर ब्रिगेडीच्या सेवेत आसतना मरण आयिल्ल्या जवानांक फायर सर्विसेसान आर्गां ओंपलीं। Apart from elaborate preventive measures which should constitute the backbone of our strategy to deal with threats from fire, we should also have a scientifically evolved and highly effective disaster management policy and mechanism. We need to be acutely aware of the fact that social and economic development will only increase our vulnerability to fire and other risks. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। गोंयांतले वेगवेगळे दिसाळ्यांनी प्रसिद्ध जावपी पत्रांची सरकारान दखल घेवची म्हणून वृत्तपत्र लेखक महासंघ वावुरतलो। वृत्तपत्र लेखक महासंघाचे वांगडी मिडिया कडेन हे गजालीचेर उलयले। बरी पत्र बरोवपी लेखकांक सरकारान पुरस्कार दिवचे अशी मागणी महासंघान केल्या। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या दिसाळ्यांनी पत्रां बरोवपी सगळ्या लेखकांनी एकठांय येवन महासंघ घडयला। दिसाळ्यांनी येवपी पत्रांची सरकारान दखल घेवची म्हण हो महासंघ वावुरतलो। सरकारला भेटणार म्हणजे आम्ही इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टरला भेटून की सगळ्या वर्तमानपत्रातून सरकारच्या विरोधात जर काय आलं असेल किंवा अमुक ठिकाणी अमुक चाललं आहे तर त्याच्या पत्राची त्यांनी दखल घेऊन त्याच्यावर ॲक्शन घ्यावी या दृष्टीने आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधणार आहोत। हे जे पत्रलेखक आहेत यांना सुद्धा बेस्ट पत्रकार किंवा कुठला जे काय नाव देता येईल सरकारला ते नाव देऊन एक चांगला पत्रकार पत्रलेखक याला पुरस्कार द्यावा सरकारने या दृष्टीने सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। दिसाळ्यांनी येवपी विशयांचेर बरे कितें तरी घडचे म्हूण महासंघ यत्न करतलो अशें उपाध्यक्ष दोतोर राजीव कामतीन सांगले। त्या विशयाचेर आमचो तोडगो कितें होय आमकां लोकांक आमचो हातूंत प्रमाणे दिवचो असो एक विचार आसा आनी तो तोडगो जर मान्य आसा तर तो विशय घेवन त्या वृत्तपत्रांनी आमकां सपोर्ट करून आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी सपोर्ट करून तो तोडगो आमकां तांकां मान्य जर आसा तर तो फुडें व्हरून तो तडीस पावयचो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। लुझोफोनिया गेम्सा निमतान बांबोळे उबारिल्लो एथलेटिक्स स्टेडियम येता त्या 20 तारखेसावन परत एक फावट खेळान फुलतलो। गोंयची एथलेटिक्स संघटना ह्या स्टेडियमार राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्त घडोवपा हेतान नेटान तयारेक लागल्या। सुमार 500 उदेते चले आनी चलयो ह्या सर्तींत वांटो घेतले। सर्त 3 दीस चलतली। The 11th National Youth Athletics Championship for boys and girls will be held in Goa and it will be organized by Athletic Association in collaboration with the Athletic Federation of India and the Sports Authority of Goa. And this will be held from 20th to 22nd April at Bamboli Athletics Stadium, Bamboli. Our coach has been selected in the India junior team, Patrick Suarez. Yeah, so he'll be training the Indian junior team. What is Goa's contingent? How many boys and girls? 23 total, 11 boys, 13 girls. Sorry, 12 girls. We are hoping to do better. This is a selection trial to select the India team for Asian qualifying for the Youth Olympic Games. What are the events on the first day and when it will start? Will it start at 6:30 on the first day itself? 7 o'clock first day, second day it will be 6:30. And the first day मागीर inaugural 4 चार events सकाळी घेतले. Heats be morning आम्ही घेता. How many quota places are there in each category for the Olympics? Pardon? How many quota places are there? No, it depends. No, they'll be bringing the qualifying. Indian coaches are coming. Selection committee members will be coming. So they'll be selecting the team. Still 2 more days to go for entries to close. Yeah. What is the total turnout they expecting? Around 500. Because major states like Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, they have not yet sent the entries. Normally the food is not supplied or given by the organizers. It's not compulsory. Even unfurnished accommodation they say, but we have said let's give them better because this is the first time we are organizing.
शिखाचें नवें वर्स सुरू जालें. शेतांतली पिकावळ कापून मळून घरा हाडपाचो सिजन सुरू. शीख हेच दिसांनी बैसाखीचो उत्सव मनयतात. सोमारा बैसाखीचे निमतान पणजे शिखांचो मोठो उत्सव जालो. राजधानीच्या शारांतल्यान मिरवणूक काडली. शीख समाजाच्यो वेगवेगळ्यो चालीरिती, परंपरा आनी संस्कृती दाखोवपी ही मिरवणूक शूट केल्या दिनेश करपेन. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.